Kretanje cijena na tržištu kriptovaluta uvelike ovisi o kretanjima cijena na američkim dioničkim tržištima. Ulaganja u dionice i kriptovalute su prepoznata kao visoko rizična, te se zato i njihova kretanja slično ponašaju. Danas ću s vama podijeliti činjenice oko trenutne situacije za Bitcoin, ali i tržište altcoina, pa ako vam se to sviđa, ostanite sa mnom do kraja. Pozdrav, ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. U pretprošlom videu koji možete pogledati ovdje smo rekli da su američka dionička tržišta u bull marketu i to prema definiciji Wall Streeta, ne nešto što sam ja izmislio, dok smo u prošlom videu objasnili da očekujemo korekciju na dioničkim tržištima zbog naglog rasta, te kakva je poželjna, a kakve se trebamo čuvati, odnosno na što trebamo obratiti pozornost i to nećemo danas ponavljati. Budući da znamo da postoji ovisnost i mnoge sličnosti između dioničkih tržišta i tržišta kriptovaluta, dolazi i do mnogih pitanja i potencijalnih nejasnoća. No kao što postoje sličnosti, postoje i neke različitosti. Postoje trenuci kada Bitcoin pada neovisno o dionicama, na primjer kolaps FTX-a prošle godine, a dionice su rasle. I obrnuto, na primjer bankarska kriza ove godine i kolaps banaka, dionice u padu, a Bitcoin raste. No kad tad dionice povuku Bitcoin na svoju stranu. Zato, kad kažemo da su američke dionice u bull marketu, ne znači da je i Bitcoin, što ću vam objasniti malo kasnije, samo da završimo s dionicama da možemo dalje. Dakle, jeste li znali da prema istraživanjima Bank of America, S&P 500 indeks nakon što je narastao 20% i time službeno ušao u bull market, u 92% slučajeva je imao rast u narednih godinu dana, s time da su naredna 3 mjeseca bila lagano ipak negativna, oko 0,5% u minusu, ali godinu dana od proglašenja bull marketa, to jest rasta 20%, u prosjeku raste preko 17% u idućih 12 mjeseci. Što kad prebacimo na Bitcoin bi značilo da je 92% šanse da ćemo vidjeti veće cijene u narednih 12 mjeseci, a samo 8% da ćemo ići na recimo $20,000 ili niže za cijenu Bitcoina. Da li je Bitcoin u bull marketu? To je pitanje koje je vrlo diskutabilno, budući da nema neke definicije, nema nekog pravila pisanog, a kako je Bitcoin puno volatilniji od dioničkih indeksa i kad bi se držali pravila 20%, mi bismo svako malo prelazili iz bula u bear i obrnuto. No, postoje činjenice koje ne možemo opovrgnuti, a to je da je Bitcoin u odnosu na 11. mjesec prošle godine narastao gotovo 100%. Ono što isto ne možemo opovrgnuti da je Bitcoin u ovoj godini u uzlaznom trendu, da radi više dno i više vrhove. Osobno mislim da je Bitcoin u nekoj prijelaznoj fazi ili u početnoj fazi bull marketa, tako da ne brinite vi koji mislite da ste kasno, imamo još vremena za akumulaciju. Prema Wall Street cheat sheetu, odnosno ovom šalabahteru, velika je vjerojatnost da je Bitcoin u takozvanoj disbelief fazi, odnosno u nevjerici. Medvjedi misle da je ovo takozvani fake rally i da padamo kao nikada do sad, bikovi misle da idemo na mjesec, a zauzvrat dobivamo postepeni, pomalo dosadni rast, 2 koraka naprijed, 1 nazad i kad se većina najmanje nada, nagli potez. No što je sa altcoinima? Nažalost ili sreću ima ih toliko puno da ih ne možemo pojedinačno obuhvatiti, ali ćemo pokušati shvatiti ako pogledamo ovaj chart koji prikazuje tržišnu kapitalizaciju altcoina, dakle bez Bitcoina i Ethereuma koji se ponaša sličnije kao BTC, i možemo vidjeti da smo u fazi ili bijesa, odnosno ljutnje, ili anger, ili depresije. Možda je ovo bio double bottom, ali u nekoj teoriji možda još samo dno na ovom chartu nismo vidjeli.
Dakle, altcoini po ovom skupnom kriteriju su još uvijek u bear marketu i još uvijek nije došlo do promjene trenda gdje bi počeli raditi viša dna i više vrhove, odnosno higher lows i higher highs. Što možemo zaključiti iz ovog svega? Kao prvo, da su američka dionička tržišta u bull marketu. Drugo, da je 92% šansa da ćemo u idućih 12 mjeseci vidjeti više cijene Bitcoina i drugih kriptovaluta u korelaciji, naravno, kad gledamo sa dioničkim tržištima, odnosno 8% da ćemo ipak padati. Pod 3, da je Bitcoin u nekom prijelaznom razdoblju ili dosadnim počecima bull marketa. Pod 4, da Bitcoin i dalje radi više vrhove i viša dna, da je rastao skoro 100% i da je vjerojatno u disbelief fazi. Pod 5, da je većina altcoina još uvijek u bear marketu i da za njihovu akumulaciju još imamo vremena. I pod 6, još uvijek nismo sigurni da li su altcoini dosegli najniže cijene, odnosno da li smo u fazi ljutnje ili depresije prema Wall Street cheat sheetu. Što će biti sutra? Za mjesec dana ili za godinu dana? Mislim da većina ljudi ne zna, a najmanje ja. No važno je da gledamo činjenice i da ih tako prihvatimo, čak i kad nam se one ne sviđaju. A vama, ako se ipak svidio ovaj video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!